Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya. Governor Dr. Haribabu Kamamatian hunre lotea bayrabi tu sai rang new line project zo tura railin kentel sum dona lian tham tak tak turatan in po char thaturin cha. Chief Minister Pulal Doman special drawing facility sum an pug zau chu omzanei an hnok pui zok wanga ti ani ati. Mizoram Tolozin Agriculture and Farmers Welfare Changtum Union Minister of State Bagirat Chaudhuryan kumsani somni pakwa lo nei tu te sumlang lo tun aya led lia apun thena sarkarin ma ala ati Uttar Pradesh sa Chandigarh Dibrugarh Express Rail che sulthi sa chumi palian tlingto Governor Dr. Haribabu Kamamati chan hunrei lo te ya thozo be sei Bairabi to Sairang new line project chungchanga Northeast Frontier Railway NFR engineer te Rasbavana review meeting ani puya NFR ayo in pu Vinod Kumar chief engineer NFR le atho pui pu harjimal mina deputy CE NFR Aizawl de chuan Aizawl kotkaya bungrole passenger service thlentur rail kong siam meka masonna an net en soifi up heuna hian mi puitana rail service a himna turin rail kong siamna bungruate labolo turin ngan nan siamnon le a rail ron lu huna rail kong ina tan tlang mi puite chu rail tan hun sunga rail kong kan lo tu le nei lo tura film khur turin an cha ani Governor chuan rail hian Mizoram le Athenom state Assam in kara zin hunati tlemba ka passenger le bungra phur sen so na sataka ti tlem tur thu soya darkar thuma tanga darkar li ve line Mizoram le Assam in kara zin huna pot toy do ni na soi rail manga bungra phur man na sataka niam do na wangin Mizoram tan kong tam taka masona dang athlen tur thu soya Governor chuan Mizoram sum dong ti rail na kentel sum do na lian tham tak tak om do na wanga loin po cha thaturina cha ngal bok report atalan angin project sense en non ani nuim cheng viable sangre jani som pathum le point pasari panhani a tunin huna hian physical work za som ko pathum chu zo felani to herel kong ain station pali oma chungte chu hotoki kon pui mol khang le sairang te anni barabi le sarang in car line har kilometer somnga pakhat point pathum pare chu section palia then ani a NFR in barabi to hotoki section a trial run lotling taka lo ne to wangin hotoki station ni tun thachung hontum ni in Mizoram hotoki thleng rail aranu to dona kumina thau hian hotoki to konpui section ne konpui to molkhang section te po rail ne zo thei dona kumsani somni puri July thachung in NFR chon sarang terminal station hon atum bok ani Chief Minister Pulal Doman special drawing facility asum an puk zau chu omzanei an hlok pui zok wanga ti ani ati voina Zoram Research Foundation RF le Aizawl Club Tangkop 10 Symposium on State Finance Issues and Challenges Aizawl Club an both sayam han puina hetui soin Chief Minister chuan an sumbuk in soi chui hlo hleti soin an puk chania takin power bill payment rebate mut thei tura hunrei lo te tan an man hona ni atia voina an din huna in pu ton chang om thin ma se state dang tenen khai khinin bul tan atlai bik chu abul pui ani atia bul hi an tran tlai bik viau na a an thlen zin sang ve to zo kan ti leiba atama kumtinin kong sang sanga sen so mo asang tel tel boka chuwang chon chum le pai an mu chun te fel file dai zai taka man tuma an beina san le ani ati bok Chief Minister and Advisor OSD le consultant sarkar sum sen bel manglova an ruat thule sarkar na hlok pui thu po so in Chief Minister office thunei le chaktaka an bo sai mek thule CM office atanga Mizoram project om zong uluk taka vilta tan tum thu tar lang ani Agriculture and Farmers Welfare Changtu Union Minister of State pu Bagirat Chaudhuryan chuan Mizoram in chaktakin ma son mekati a kumsani somni pakwa lo nei tu te sumlang lo tun aya led lia apun theina sarkarin ma la mekani ati प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बने 2047 तक इस दुनिया का सबसे संपन्न खुशहाल राष्ट्र बने इसके लिए उन्होंने देश भर हर स्टेट में हमें भेजा जा रहा है उसके तहत मैं यहाँ मिजोरम में आया हूँ प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मिजोरम का डेवलपमेंट यहाँ अच्छी सड़कें हो रेलवे की व्यवस्था अच्छी हो एयरपोर्ट की व्यवस्था जल्दी से जो निर्माण कार्य चल रहा है वो ठीक हो मिजोरम एक बहुत सुंदर स्टेट है प्रकृति की बहुत बड़ी यहाँ मेहरबानी है मेरा पहला उद्देश्य है कि यहाँ का फार्मर के घर में खुशहाली हो Voina BJP pisa Aizawl Chanchubumite komnam Union Minister chuan PM Kisan Samman Nidhi Noya Sarkar la pui chuan lo nei tu te sum mamo angai tu reng thu soya lo le ta tui mamo ang tok an mu thei lo chu tun hnai lo nei tu te har sani len berani a lo nei tu te tan tui da khona tha sem sak chu hmalak na tur poimo ma sani ati Union Minister chuan state sarkarin an dil phot chuan sarkar la pui chu lo nei tu te mamo sang thlai chi leichi le adangte
aron pek reng thei thua soya Mizoram hason nan sarkar lai pui chu state sarkar nen kong sang sangin na an thok chodon ani ti a Mizoram chunga thai thar te chu ramdanga thon so dan turpo an ngai tu zel tur thua soi ani minister chuan in kalpona poimo rel kong ne airport chu angai poimo thua soya Mizoram chuan khwalzin te manga chum lu turin theina sang tak an nei ti soim Mizoram hason na tur chum chu tourism mangrungot point tam tak Mizoram in amu the be sei thua soi ni Union Minister chuan Prime Minister Narendra Modi an Mizoram hason na turangai poimo thua soya Mizoram mai nilo Indiram pum puchuram changkang le masona kumsani somni pasaria chuam siama tum thua soi ani Power and Electricity Minister Puya Froding le na hovin chimlama kolpetha pe konga harsana sang le achin feldan tur bial to MLA tele PNE department official tenen voin khan soi ho ani Minister Puya Froding le na chuan ram masona tura chuan ram ri omlova atul dana zirzela tho ho atul thu soin Mizoram simlama MLA te po tho ho pui zel turin somani he meeting a hen Dr. Lorraine Alpek le na chinza longklai East BL to MLA le advisory chief minister ni bokte longklai West BL to MLA pusingu len chunga tuichong BL to MLA purasik mohan chakma West Pui BL to MLA pi prova chakma le palak BL to MLA pukya shamo ten tela MLA te hen BL chung harsana sang te an soya PNE official tenen minister ka shuna hnoya soi hona chip chiar takin an mang ani tun haya chimlama por supply mumal lo le a damdep khole chevel te phei chuan hunre tak chung power an mu tolo thu soilan ani he hunain por supply thadona channe ti thatura hmalang na kalmek te soi howani a fur leimin le kong siamin por line ati sena set baka thok tu in dailo na set ka wangin a siam na po muanga theito pa tanna kan tum thu an soi ani por minister chuan por in todel tur le mi puiten por sataka an man thene turin sarkarin chak takin ma alag mek thu soi bok ani Ni chung o tur IFET focus Mizoram buyer seller meet sani somni pali Millennium Center Exhibition Hall rooftop bot sai chu Vain Khan Agriculture and Farmers Welfare Minister PPC Valrutan Honga heun hi lo nei tu ten an thlai thar suale song bolte ol samjok an ral chho theina na bot sai ni International Fund for Agricultural Development IFET bultum fostering climate resilient upland farming system in the northeast focus Mizoram kaltang bot sai ni in khai thar tu le tu te indoor tan turani a Minister PPC Vanaro da chuan IFET focus Mizoram bultuma Mizoram hun sang kon tok tu te khai thar suale song bolte zor chona rem chang bot sai ni chu lomamati thu soin hei hian masonna ain tir mai baka chona thar siamin din hun thazok min than nge a be sei thu soya ramsum le pai din hun siam thatna na poimo berle mi pui tamjok te ezonna agriculture sector choi kan konga tanrolanga ya hemi he puitlin thei phot chuan agriculture in satakin ma son thei don ani ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Mizoram State Legal Services Authority chuan Government Zirtiri Residential Science College durtlang leitana ramchunga dan manthar criminal laws thar pathum chungchang soifianan bot saya he hun hi Guwahati High Court Judge Justice Michael Zothan Khuman man pui ani Justice Michael Zothan Khuma chuan zirlai te hna new criminal laws 3 thi tun lai thralai le zirlai te chuan an ngai poimo turani ti a dan share do hi chhona matling lo ani tin zirlai te fui ani MJS P Julie Larin Zami Additional District and Session Judge Aizawl chuan criminal laws thar pathum Bharatiya Naya Sanhita BNS Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS le Bharatiya Sakshiya Adiniyam BSA chungchang soin zona le chhana hun man ani Uttar Pradesh Chandigarh Dibrugarh Express Rail cha sola thiza chu palian tling to a Vain Khan rail pin dan pakhata arwang charbel ni in liam tor pakhata hliam tor lovina thibok ani heti hian rail cha sola thi palian tling to a liam tor mi somthum chuangan om ani thon danin rail cha sola muni Gonda district a Mankapur station kiang Gonda to Gorakhpur rail konga ani a rail hina kongzo solin rail pin dan somni pathum zenga somni pakhat chuan kong hi zo solin che solni thlengta ni thu dan ani a Gonda rail che soldan chui tur hian high level inquiry din ngal ani railway ministry chu mit thi chung te hna cheng noi som thu pek ani tur thun puang ngala rail che sol hmuna hian NDRF le SDRF ten chan chu na an thok ngal ani Bangladesh quota dulawa lungalote awanga boina suaka mi som thum pakwan thito thudon danin ram chunga zulai tam takten sarkar na quota system chu dulovin lungalo na lantira mun tam taka tharum thona thlengin mi puiten harsana tam takan toka in biak pona achiat baka thuthar thel na man ruwa television internet newspaper website le social media website te achia mobile internet po man thei anilova
Bangladesh Law Minister Anisul Haq chuan Zulaitan in biak anin pereng thua soi ani Chanchinthar siar ti topna na tlang pui Governor Dr. Hari Babu Kamam Batian hunre lo teya Barabi to Sairang New Line Project zo tura relin akentel sum don na lian tham tak tak tura tan in puacha thaturina cha Chief Minister Pulal do Oman Special Drawing Facility suman puk zau zau chu omzenei an hlok pui jok wanga ti an ni ati Mizoram Klawalozin Agriculture and Farmers Welfare Changtu Union Minister of State Bagrat Chodrian kumsani somni pakwalo ne tu te sumnaklu tun ayalet lia punthena sarkarin mala mekani ati Uttar Pradesh sa Chandigarh Dibrugarh Express Rail che sulat hiza chumi pali an tlingto chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu